Nyi, ku akan diberi 10.000-nya ke belanja. Neng, nuju naon? Nuju ngomel HP, Bu. Punten pangmesetin sangu. Kamana, Bu? Ka warung Tegal. Oh, udah tuh, Bu. Kamana nya si Neng? Menililiat teuing meuli sangu teh. Meuni geus lapar deh. Telepon ah. Halo, Neng. Iya, Bu. Aya naon, Bu? Nah, maneh meuli sangu menililiat teuing ulinnya. Henteu, Bu. Sumpah, ieu abdi mah henteu ameng ka mana-mana. Abdi teh nuju di jalan, Bu, meser sangu ka warung Tegal. Ieu nembe dugi di Cirebon naik bus, paling enjing wihna. Neng, gimana kabar kakak si Neng teh yang jadi tentara? Sekarang tugasnya di mana? Sekarang mah di Kalimantan, Ce. Oh, pantesan ya udah beberapa kali lebaran gak pernah kelihatan mudik. Ya sibuk atuh, Ce. Namanya juga tugas negara. Kayaknya sekarang mah pangkatnya udah tinggi ya. Iya, waktu Harita pulang oge, pangkatnya udah sersan 2, Ce. Sekarang mah hitung aja sama Ece. Sekarang udah enggak pulang 5 tahun. Berarti sekarang pangkatnya udah sersan 7. Main lagi atuh ke rumah Neng biar ketemu sama Mamah dan Bapak. Ah, kapok, Neng. Kapok kenapa, A? Kemarin oge waktu datang ke rumah Neng, baru assalamualaikum. Disangka mau minta sumbangan sama si Mama. Teh kepengen kayak orang lain gitu. Pengen apa, Neng? Lihat orang lain mah pagi-pagi berangkat ngantor, pakai seragam, pakai sepatu pantopel. Ah, Teteh mah nggak tertarik sama yang begituan, Neng. Ih, kenapa atuh Teh? Nih, dengerin, Neng. Hidup sukses itu bukan dari sepatu pantopel dan seragam. Tuh, lihat, artis film panas juga. Pada sukses, biar nggak pada pakai baju. Neng, kalau nikah nanti, Neng mau mas kawin berapa gram? Gak usah, A. Kenapa nggak usah, Neng? Terus nanti kalau bulan madu maunya kemana? Gak usah, A. Kenapa nggak usah terus jawabannya, Neng? Ditawarin bulan madu nggak mau, ditawarin mas kawin nggak mau. Apa sebabnya, Neng? Sebab Neng Teh gak mau nikah sama A. Anjir!
Aya naon, Nok? Kieu cek, urang keur bingung. Ujug-ujug salaki minta pisah. Nya naha, kumaha caritana, Nok? Isuk-isuk salaki ngahudangkeun. Jol-jol minta pisah we. Maknya Nok. Bener minta pisah. Isuk teh urang dihudangkeun ku salaki nya. Terus salaki teh ngadat. Emang keur peuting maneh sare di mana, Nok? Di kamar si Doyok, supir aing. Kang, Ada apa Mama? Mama minta uang nih. Buat apanya Mama? Emang uang belanja kemarin udah habis? Bukan, Tih. Ini mah buat seragam. Aduh, berapa uang Mama? 10 juta ada gak, Pak? Ih, mahal pisan seragam ibu-ibu pangosan zaman ayeuna mah. Najis aing mah. Bukan buat seragam pengajian, Pak, tapi buat beli iPhone 11 biar seragaman sama ibu-ibu arisan teman-teman Mama. Neng, kenapa Neng? Tadi ketemu mantanku, Neng diludahin. Atuh kenapa Neng nangisnya? Lupa, tadi kaca helm gak dibuka. Nyi, ku akan diberi 10.000-nya ke belanja. Bisa, eta teh cukup 2 mingguan. Atuh syukur-syukur eta teh sabulanan. Tong boro-boro sabulanan, Kang. Satahun oge bakal cukup duit sakieu. Ya, dia tuh mun kitu mah Nyi. Akang bangga boga pemajikan siga nyai teh bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, duit teh akang sakitu teh ek dipake kana naon? Nya Kang, Neng mah pinter. Iya acis ti akang 10.000, ku Neng mah dibeserkeun kalender. Si eta Neng, nuju naon? Nuju meme HP, Bu. Meme HP si pernah bujur. lieu. Iya, aing mah meme HP cenah. Iksan. Bener, minta pisah. Isuk-isuk salaki. Action. Si eta mah kasir. Kapok, Neng. Action. Kemarin oge baru ge no? Kemarin oge. Action. Kemarin oge waktu datang ke rumah baru ge assalamualaikum. Udah disangka minta sumbangan. Mana? Action. Ya sibuk atuh Ce, sekarang mah tugas Mana rasul. Action. Kang, Ada apa Mang? Kok ada action? Ih.
pinggir desi ya. Terus lagi karasa kain kana leungit ka support. Action. Seri teh wae. Action. Ih, mahal pisan zaman sekarang mah. Enggak boleh. Kalau ngaco di wae. Action. Neng Keep roll in action. lur bejadan Neng Aminah. Jik sini bae. Soal Aminah. Tong ngaran tong buka gue. Atuh. Jik sini bae.